Prezidente Republika José Ramos Horta halu Enkontru ko Koordenadora Rezidente ONU Funni Balogun Hodi Diskute Assuntu Simeira ONU Neebe makase Akontese ia Fulan Setembru iha Nova Yorke. Bahira remata sormalu Koordenadora Rezidente ONU Funni Balogun ba jornalista ia Palácio Presidencial baru piteter sani hateden ha sormalu Prezidente Republika José Ramos Horta Hodi colher Assuntu Simeira ONU Neebe makase Akontese ia Fulan Setembru tinangne ia Nova Yorke. I came to speak to the President about the UN Summit of the Future that is going to happen in September in New York this year. The Summit of the Future is looking at future generations. What will this world be like in 200 years for the generations that are to come? It's going to be looking at the UN itself, the United Nations. What type of United Nations should be that will serve the people? What kind of United Nations do we want to see? Koordenador ONU ne hateten Enkontru ne atu husu Prezidente con ba futuro Nações Unidas nian ia Timor-Leste hanesan ema hotu hatene história Timor-Leste nian no agora hakara kulia con ba futuro saida maksai hare ia tinang lima ba oin ia bibangne Prezidente Republika José Ramos Horta sente hak solok ode sormalu ho Koordenador Rezidente ONU Funni Balogun o Diskute Assuntu Simeira ONU Neebe se Akontese ia Fulan Setembru tinangne. Emerenciana Pinto, STL News.